Solo. Hello. Kahen the Grace Ministry kan van lifetime. Atu zanchu lunglop nak le selawin. Ngay chet nak le hepet lain Biaruahnak kan van ngetin halaye. Nan theichau bentukin aluan chia ni thuma kan lai tlanga Vanha Caah bom Thlacamnak kan fanule kan fapale nun nakaliam mi kongjong Facebook a tampi video le man thazon rakmu changlai ka hepet lai in tuzan chu Thlacamnak program le thazang ipek nak le Kutsamhnak program kan vangein halai vào rong lein se se adang le jong in Kutsamhnak program an to chot ma liu si kan ni the Grace Ministry zong kan ti khotok te in thazang lati kho kan beni zom chin halaye si kho chumi tampine an mu kho na din sa kan Facebook kan live mi heaven share kho beni zomulo jang fa nak te in mi zapi sin apha kho na din sa share na kan bomo chon khoi kan nan kan zo ti jong khan na kan live in mu kho chioma ke ka mu kho lo Vậy mẹ lo ngã sẽ sai đâu mà TGM local mẹ lo ngã gì thế mà normal page lang lao Facebook mo si o ama tuaning mo si thấy đâu TGM local mẹ lo ngã page ka lahin lang lao se ha page on te kan share han te okay kan to lai mo okay sorry si vakan haktaw lo kan page ka pakhat kilo mem la okay kan share chong le vanjok mona nga chong ma cái nga ko chang ngã okay okay nga chang okay zang phát nak tin kan Biaruahnak mi tampi sina phakot nak tin cha share in kan bomulo tu zan cho ngai chamin ha cha hnem nak le Thlacamnak program kan van ngein halai chu chun cholapa in Thlacamnak program kan van ngein halaye mi tampi sa phakot nak ding cha kan video he mi tampi sa phakot nak ding cha share in kan bomulo minung zakat thong nen kan zo in kan van thok kon halai mo YouTube zong in zo kan nga Facebook zong in zo nga chusun comment akhan khoi ka mun khoi ka ram khoi ka stay na kan zo ti kha van kan chiat piak teu lo zang fa nak tin tari lo kan live hi click anga lo phun uma si click ngã lao kavan that ta le mo sẽ se ta ka cha chong mi uma